1 kilo hả? Okay, thank you. Subscribe cho lo ZEME BAU CHENNAI. Ngay chỉ riêng mày. Đây mà máu 1 kilo là thằng xin cô thằng xin bị rồi đấy. BZA banana. Sinister banana. My God, best vlog anh nó lấy ra mà anh mà kilo cái này cái để đi làm gì có ra kilo là người ta ZEME ra mà vậy ZEME mà người ta lấy sang này cũng nhá đây nè city cái bên này là mà nè ai có một cái functions wrong design nè inside tiêu đài là hàng gì cái nè mi bom cái bom mẹ to mẹ đều mà tiêu mi tiêu cái này rồi con nè hay mà saving tiêu mi lo hello hay mà sugar season right cái này tối đây được lấy hay mà ít là lâu lấy bên ngoài video cái kiểu gì tại đó cái này lên tôi hay mà bị rằng mà cái kiểu này đó xin nói nè ZEME BAU CHENNAI Freshers Smith tiêu rằng cái input kia tiền chơi là đó anh ấy ZEME CHENNAI cái đại cũng bà mày cái sự vậy mình bùi bùi ra mà cái lỗ làm ram nó hay mà nín sẽ mà mình đến pose nên nó mày cũng video sẽ nó nuôi ham đến lấy hay mà video bị băng nó sụt ra cái xong mà bị cái lỗ lúc giờ ai Mr. Bảo mày lên là đó bảo lấy ra blog tiêu go bảo lấy ra video tiêu go bảoกูvideo lấy ra pi lo bảoกูvideo pi lu lên đóกูlấy ra pi đấy lo đó tiêu lo nữa bảoกูvideo xin thay nàoกูxin để xămกูlấy pose cái này Ni pa mong sangudan ka. Ano ZEME ram le is YouTuber blogger ko ki sangkit i zigna na mai ka video ka tele ko le zimna ki jabam ko ka nelen do ang samana introduction video de ko ang samana mukbang te wam se ang samana speech ko kai mo le pose gna azang gu pi lo da azang ko pi da de sulo kai ke bele na pi lo mi go sina sam ko la go video ne interest pe lang na pi ba na su da ka ta Kita support de de ZEME le na ai mà nó thì bang có lấy nó subscribe tới cái mà đó. Có lấy đó. Ý thứ là ZEME có lấy nó subscribe tới cái mà ý nó vậy gì vậy nè. Facebook cái xong mà follow tới cái mà đấy này lấy lúc giờ ai post đi quên pe bang cái kilometer 3000 ra từ giờ mình ra pom pak phải một lần đi tè cái em quên pe đang có camera em có có tại post cái này post đi lúc giờ này mà nhia cái đấy lại người đi quên pe ram lấy giờ ai cũng mới có năng lực từ giờ này bạn đi đi lúc giờก็อันนี้ไม่กังแม่รำได้แค่อันนี้กูไม่ได้แค่มาซีลูแบบบางทีนะอันนี้ได้แค่มาเก็บได้แค่มาอีเวนต์แชร์ริ่งเดี๋ยวเราอัดเต็มเชลังมีเลยโพสต์กันนั่นแต่กูอันนี้กูแอคทิวิตี้สติลยาวก็มีโพสต์กันนะไอ้มันน่ะปีมีเสียปีแล้วมันก็26 May 2026 weather ยังคันลมแม่ได้ก็ร้อนสนารำได้สุดๆเลยพวกกู temperature 20 May 2026เลยละอันนี้ก็ temperature ใช่ไหม38อันนี้แต่38เลยมากุมลงกันมาเลยเดลีเลยราชสถานเลยฮาริยานาเนี่ย42เลย43เลยปุ่นนี้ก็เจอได้กันนะก็เชนไนที่น้ำมากุมลงกันมาเลย comparing to Delhi and Rajasthan อันนั้นผมมาบัมดอลกันเลยลงมาลงบีเลยกันนั่นเลยมากุมลงมาเลยพอมีปรีแล้วเลยกลัวว่าเราไม่อันนี้ให้เราZEMEเราไม่เชนไนเสียมาลำเลยนั่นเลยลุงเสียเลยสุดแล้วก็อันนี้นี่เราไปกี่องศาได้อันนี้ก็ชอบเลยไอ้จานนี่นี่เราไปกี่แล้วนี่มันก็นี่ Freshers Smith นี่เราไปกี่แล้วเลยพลุงอยู่นั่นได้แล้วพลุงมาสนารมากี่เราเสร็จแล้วได้ welcome เราไม่พูดกันมากี่เนี่ยกับตัวกี่พูดพูดเฮ้ย president is ไอ้เดี๋ยวนี่กู president นะZEME BAU กู president you the president Mr. Igu ang bapame Hey, ano yung ZEME BAU president na eh ano yung mga ganyan reception this is the receptionist kaya reception mo per head get 200 rupees registration get 300 CHENNAI Pressure Meet 2026 Makilo new president
salon ko. Merci. Là, pas midi mon mec. Kia sama. Thank you. Oh, kira. Cheers. ZEME Freshers Meet. Cheers. Cerrado, no sa sacar eso. Cheers. Mada tu, yung ya benyo, so. Sa sagwaya kasi na tingkong siyong da YouTuber ko na tingkong si bagat teo da. So, teo mo. So, teo na. Ay, napili sila. YouTuber latest and the famous YouTuber in ZEME community. Ating kung siyong ko na ito ang biluma kami. Kung saan siyong mo ya. Ada YouTuber. Sabay na. ZEME ko YouTuber na siyong ating ko din ya. Kilo ha. Okay, thank you. Subscribe dia lo sampai ke channel dia. Okay, thank you. Tapos ano ko YouTuber punya siyong da nang uma. Nang video saya guna sesama, hindi na sesama, ibig sesama. Mix. Saya guna mau. Mix na mau. Sang ko channel le subscribe dia lo, nang likes belo, comments belo, support dia lo. Tiket tu support dia boleh hem na. Okay, thank you. Thank you Mr. Pat le. To ke song le. Malaysia po video ka kyo da. Ya na ko video ka section na kai le kana po video sa description na kai le check ke do bile. Ba na po vlogs apo freshers me ko detail po video kai da hai na po video le support. Ke me le la da sa song me te ma ko bang subscribe le te guys sa video upload dia kan dia nak dia tentang sama dah sekarang ni. Email. Ayun nga, Lum na bebe tengok tu siapa. Kenapa aku first section bayan jadi ya. Kau siapa tu aku mati bang ni kau me. Dia kau dah pressure smith tu ya. Mana ciring me. Dia ramai orang kilo lah. Ramai nangun samko. Anak aku mission dah, mereka lemu number ki orang ni kena, jadi aku mesti mar. Ai đó có quăng mắm mời con. Không bay gì đâu đó nè. Lemu ki le kena, magum kau dah ni. High five kau ni lah. This is called Răng xin cô răng xin bị rồi nè. BZA banana. Sinister banana. Chết tí lâu lắm rồi. Tiếp bên tôi xả. Tu siapa mana di sana? Con mẹ. Coi chưa coi. Saya tu siapa mana? Mana? Pergi ya, pergi kena pelung tu ya sini. Dậy lót tới tìm gì mà đi ấy. Harga kelum kilo ke sebeda. Anai freshers meet ke hangke belum sampai kini sang kini na pagwe. Kung arang kang ting ting wang ko. Tang service charge le sang sum lang wang tu. Lebih apa na pol le. Harga kelum kang ki bang ama do. King nama soi ta de. Mo pe bang ha. Ga gyu da da sam king da da service charge lang wang da le na. Ka Chennai ZEME BAU Chennai freshers meet kang ka lang me bam til yau da. Takan ni. Lang wai lu jelata. Pose dal pose na ada pagzi tera bo la da tang na le ne zai bi di ko la ani jimna hai man dai hai nang te be ge hai man dai ria wang be de ge lang su dau le ko tak ada kalang we ria save from da ni special smith tang de tadi siapa ko ai Kalang ko na may rakita nilin no penilung pepet yang lang ko na ni. Lang yoy. Agitang pelo ya. Ka gum ke lihat tu khama bo hang la. Tak tu be kana I'm not entertain tu bo la. Ko tak tu su to ko su la da. Digi noi. Peso bang ta na ki su la da. La me ki go stop. Mình có best vlog anh nè nó lấy ra mẹ em mà pi lo
Chennai cái từ khi đang có ra kilo là người ta ZEME mà vậy ZEME mà người ta lấy sang này cũng nhá lâu rồi lấy sang anh chừng nào ai cũng thế anh 이거 Mr. Roy mày 가고 mà lên cái ZEME mà snack cái cái mà ZEME mà cũng là đâm lấy Abdul Marai, apa kyu? Ya. Apa kau deh? Allah. Kalau kyu, apa? Ni, Jimmy. Cuma lah. Ikan gua. Ini tu siapa? Bisa. Ini rating dia tena, orang tena lagi apa ni? Anda kan betul. Anda. Wah. Wah. Ini. Siapa? Siapa boy? Siapa? Jadi itu apa? Jadi sangat Bro. Mana? Bang, mukbang tu tunggu aja kan boleh show. Mukbang. Lima. Halo, blogger. Suat. Seasonal right. Hello. Kan kira tu. Hey, Mr. Bin, what is this? Sini. Pandu kamu mau? Ini. Mukbang tu bang kamera. Ini tu siapa? Ya. Lalu apa betul mukbangnya? Wah. Kau tengok mana? Kau tengok siapa pula? Ini. Apa ini lo? Lo ada tu deh. Main deh. Bye bye. Sunana ada freshers meet. Tu lu za activities ramai. Tu ramai leh. Tu lu samsun za kilowang za ladai dah. Selu za namai ada freshers meet dan kai begini. Malay ni yang ke lu tahu boleh za lada. Selu za sokong mana namai freshers meet ke wangai mangsa bangsa ini. Namun Chennai ke bantu je. Registration hai mana ZEME BAU Chennai ke tu kam melo. Anu registration fees hai sum hai. Anu city ke banglo ke migo leaders migo society ke kan nam keluar le je pe ko le post ke na. Hai mana registration ada compulsory tu kau rasa le. Zaina mi puin pem ramai keluar ke bang korang mana mi nama zaina anu city nama bang di zaina registration tu ramai je ramai lo. Kita tu lo zaina anu city ke banglo ke ramai ke dek ke banglo ke karena local na problem le solve tu ngam le se peta posing na security yang sing na tu hai mana registration tu kau rasa le registration fees ani public ani hangge ma betul ketang bahang ke ani ma functions wami ani hangge pelagu lak betul blog ke emergency hangge tilunga bakole ani hangge na leaders mina tu robe male ani ina registration pega be se hangge tilunga dara bakole seluza nama ibu video se namina tapi bangga ke sudah kau lepas sama PM na to kau dah activities ni berapa mana ikai makala yang kita telo saya na mira mugo ke kai ram ko ki zeba me si ke na aku ke activities ko mana tu Mr. Pa me tai ke le se ko bui aku ke le nang ni check up tu bui saya na so me le se kai ke boleh aku channel pi lu lu tu so me upload tu blog apa tu sinam de sam sam boleh hai ko se na sila ram le jangan Video nang mau itu. Okay, kami kilong dan jalan dah. Kilong dan jalan leh. Sport beach uang daerah hangga gua apa berapa dah? My God, jaga lu enjoy je ni. Tu besar. Anu ZEME normalnya kalau jenis sang real le, kalau ma total, mana tu berapa? Nah, main kawang mas, nah, hai mentai ni real run lewang ber. Okay. Jenis orang bawa naik, ni aku lari le. Sehingga hai mana angkat tu supporters because society tu supporters nak orang lain nak kuat dia macam. Ya. Ibu leader melui kasih berapa ngoda, lalu kasih fresher met ke zaman nama Chennai yang kira lang orang dah lihat tahu dah Chennai yang dengan mbak sebab kita yang ketiga mana. Rangga mana. Okay, ada lagi. Bam ka golu orang tanya malai na kasi well lande lu dah lay. Saya na
anh đi lên mình ta cái mà cái gì vậy gì mà còn nó cái anh đi lên sharing đi luôn kia cái này Thế thì còn là gì là suy nghĩ là comment là nó cái tế về bung vào lên nó đầu đại mới là phim nó nó ngang số rồi nè city cái bom này nó mà nó ai có một cái function wang cái gì nè inside tiêu đại là hàng gì cái nè mi bom cái bom mình tao mình tiêu mà tiêu mi tiêu cái này rồi con này hay nó saving tiêu mi lo party tiêu là hàng inside tiêu là một live inside tiêu là rồi con cái này nó đâu là cái này có mà events anh ấy ZEME BAU na events là cái bây giờ hay mà nó ZEME lên nè quăng rồi đấy rồi okay I go mago function shuna maksa ani every Wednesday ke ZEME fellowship haraki ten selam mule ani Sunday mai raki tera go dale kana lundu anu is Friday Saturday Sunday ke busy de go ki ya ta de go ki be ya ta de go ki Wednesday ke na ani rakalum ranga te ko dale pose ke na ai mana Wednesday mai ke raki ki rang ya wangai lo like every week wang la lundu in a month yeah once or twice kana hai na wangai na tu kile zena ko ma raki ya active tu ra tu na ne wa rana sida na raklum ki ra di ba mam nga na raklum kim ke hai na mangilo bye bye tata